Ćao dragi ljudi, dobrodošli na moj YouTube kanal. Pre svega hvala vam što ste tu uz mene, dugo me nije bilo i jednostavno ne mogu da se pretvaram da se ništa nije dogodilo, jer prosto život single mame baš je uglavnom prepun nekakvih nenadanih situacija i iznenadnih nepredviđenih okolnosti, pa tako je bilo i sa mnom i to je razlog zbog kojeg često nisam imala energija ni za sebe, a ponajmanje da se pojavljujem na društvenim mrežama. Međutim, mnogo vas mi je pisalo i ostavljalo komentare ispod videa i zahvaljivalo se na onome što sam već uradila i to me često onako vraćalo sa pitanjem kako mogu ponovo da se vratim na mreže i da nađem vreme da radim ono što najviše volim, a to je u stvari da podelim sa vama svo svoje znanje i iskustvo kako biste i vi imale priliku da rešite sve probleme koje vam je insulinska rezistencija napravila. I evo konačno dolazim do toga da se vratimo na mrežu. Jako se radujem, već sam nešto pripremila, ali moram negde da kažem jedan disclaimer. Nemojte baš očekivati da sve bude idealno i savršeno, jer ni život nije ni idealan ni savršen. Ono što je najvažnije jeste da sam tu i da ću jako transparentno podeliti sa vama bukvalno sve ono što sam radila za sebe, da isto možete da uradite i vi i prosto da vas negde podstaknem i pomerim da na neki način nađete snagu da se pokrenete i vi rešite probleme koje vam je insulinska rezistencija napravila. Tako da krenut ćemo polako, malo po malo, korak po korak i jako se radujem da ponovo budem tu sa vama. Hvala vam od srca, onako baš od srca još jednom, jer verujte, svaka vaša poruka je bila korak bliže tome da me vrati, da prosto nađem negde vreme da radim upravo ovo što volim, a to je da snimam ove videe za vas i da budem tu za vas. Ljubim vas i vidimo se u sledećem videu. Zdravo, dragi moji, dobrodošle na moj YouTube kanal na kojem govorim kako rešiti insulinsku rezistenciju korak po korak i odakle krenuti je najbolje nego od samog početka, odnosno od toga kako da utvrdite da li imate ovu dijagnozu ili ne. To je puno simptoma koje mogu da ukažu na to da li imate dijagnozu insulinske rezistencije ili ne i krenut ću upravo od toga. Oni su vrlo suptilni i ovo apsolutno ne mora da znači da neka osoba ima ovu dijagnozu. Čak može da ukazuje na neke potpuno druge stvari, ali prate osobe koje imaju insulinsku rezistenciju. Znači, to prvenstveno može da bude osjećaj prekomerne gladi, odnosno neizdržive gladi, i to je vrsta gladi koja u momentu kada se javi morate da prekinete bilo koju radnju da obavljate u tom trenutku, jer svako razmišljanje o hrani prosto izaziva bol u stomaku, toliko neizdrživo da morate nešto da pojedete. Ovo ne mora da bude svakodnevno, ovo može da se javi povremeno, to je neki simptom koji može da se desi. Drugo, pored neizdržive gladi, ili neko je naziva i vučja glad, ono što se javlja jeste žudnja za hranom, žudnja za slatkišima, žudnja za pecivom. Obično ove dve stvari budu dominantne, znači nekada udruženo osoba može da ima problem prosto toliko joj se jedu slatkiši, a opet ne zadovolji taj osjećaj slatkoće koja joj je potrebna, nego nastavlja da jede i dalje. Znači, zato kažem žudnja za hranom, žudnja za pecivom ili slatkišima. Zašto baš slatkiši? Pa nije ni čudo, nekako slatkiši izazivaju najveću zavisnost, tako da nije ni to slučajno. Sledeća stvar koja može da ukazuje na insulinsku rezistenciju jeste prekomerna žeđ, odnosno specifično su voća usne duplje. Izgleda tako da prosto popijete vodu, međutim taj osjećaj suvoće je i dalje prisutan i nekako imate opet osjećaj da ponovo treba da pijete vodu, iako možda niste žedni, nekako ta suvoća ne prestaje. Na primer, kao kada biste trčale
neki maraton ili nebitno radila neku težu fizičku aktivnost, jednostavno se javi taj osjećaj suvoće u usnoj duplji. Sad, ovo isto tako ne mora da bude konstantno, već se javlja tako u talasima, ali primetit ćete kad vam se to javi da jednostavno koliko god vode popijete i dalje imate taj osjećaj suvoća. Sledeće, pored suvoća što može da se javi, jeste mokrenje. I to mokrenje koje će vas buditi noću prosto, i to nekada čak i više puta. Ovo je vrlo specifično i prosto ima logike, jer je povezano najviše sa tim šta mi konzumiramo u toku dana. Odnosno, kada se konzumira više ugljenih hidrata, naravno vezuje se voda i samim tim kod osoba koje imaju ovaj problem, ta voda se zadržava i naravno onda kada telo miruje, kada ne unosimo više hrane, dolazi do otpuštanja. Kada? Onda noću najčešće dolazi do toga. Pored ovoga jeste gojaznost. Naprimer, smatra se da osobe koje imaju insulinsku rezistenciju su najčešće gojazne i ta gojaznost izgleda tako što je koncentrisana pretežno u centralnom delu, znači u onaj takozvani šlauf, pojas za spasavanje koje imaju žene, odnosno u stomaku. Sav taj višak insulina koji određena osoba ima se taloži u mastima i nekako je logično, a gde onda nego u predelu stomaka. Međutim, nažalost, u poslednje vreme ni malo nije slučajno da čak mršave žene imaju problem sa insulinskom rezistencijom. I tu dolazi ono da doktori nemaju jasnu definiciju kako dolazi do razvijanja ovog metaboličkog poremećaja. Puno stvari ukazuje na to i može da bude jedan od okidača, ali ne postoji obrazac, znači ne postoji jasna definicija, na taj način neko može da dobije insulinsku rezistenciju. Za insulinsku rezistenciju se govori, na primjer, da je i nasledna. Ako u bliskoj porodici imate osobu koja je dijabetičar, potencijalno možete da budete vi sledeća osoba, a tako što prethodno morate da imate insulinsku rezistenciju. Svaki dijabetičar je određeni niz godina unazad imao problem sa insulinskom rezistencijom, da li je znao ili ne, to je sada već druga tema, ali je svakako krenulo odatle. Znači, to je negde prva tačka koja prethodi celom daljem toku i razvoju dijabetesa. Međutim, kao što sam već rekla, to nužno ne mora da znači, jer u mojoj porodici ja imam i brata i sestru i ni jedno ni drugo nemaju ni dijabetes, mislim, nemaju ni insulinsku rezistenciju, a kamoli dijabetes, a recimo ja imam. Znači, to potencijalno može da ukazuje da ćete vi biti sledeći, ali ne mora da znači. Ono što je možda dominantnije i bitnije i što mnogo više ukazuje na to da li ćemo razviti ovaj metabolički poremećaj ili ne, jesu naše prehrambene navike. I kada pogledamo nekako unazad dugi niz godina kako smo se razvijali kao civilizacija i kako je dinamika života postala nekako isuviše brza, isuviše malo vremena imamo za bilo kakve druge životne stvari. Sve se nekako svodi posao, kuća, deca, obaveze, znači stres. Živimo previše u stresu. Jako malo se vremena posvećuje tome šta se jede, posebno na kvalitet hrane i sve i da hoćete, nekada niste ni u prilici da izaberete nešto što je zdravije jer je ponuda loša. Znači, nije ni čudo zašto onda posežemo i za pekarama i za nekim drugim stvarima, jer i prehrambena industrija sama po sebi, svi gledaju neki svoj profit, u tu hranu stavlja svašta i na najluđim mestima ćete danas naći šećer kao sastojak, u hrani koja nema veze sa slatkišima, na primer, a naći ćete da je sastojak sa šećer. Zašto šećer? Zato što šećer stvara najveću osjećaj zavisnosti kod čoveka. Još neki od suptilnih simptoma koji mogu da ukažu na dijagnozu insulinske rezistencije jesu hroničan umor, odnosno to da nemate dovoljno snage da izgurate ceo dan, da potencijalno možda imate potrebu da odspavate u toku dana. Bukvalno nemate snage za to, jer nemate energije, teško se budite,
na podne imate potrebu za spavanje. Znači, to je isto nešto što može da ukaže na ovaj poremećaj. Ali ono što će sa sigurnošću jednoj osobi da potvrdi dijagnozu insulinske rezistencije trenutno jedino jeste OGTT test. Ovo testiranje je najbolje da radite u dogovoru sa vašim lekarom ili endokrinologom, jer zavisno od životne situacije u kojoj se trenutno nalazite, testiranje neće biti isto za svaku ženu. Neće se raditi isto testiranje za mladu devojku koja ima izostanak ciklusa i za ženu koja se bori sa neplodnošću. A isto tako za ženu koja je u nekoj zreloj dobi. Znači, sve to zavisi od procene endokrinologa i vašeg trenutnog životnog stanja u kojem se nalazite i prema tome to testiranje može da izgleda drugačije. Ja ću sad samo malo da se osvrnem na testiranje koje sam ja radila i molim vas, ovo nemojte da uzmete kao reper za bilo šta, bukvalno samo delim svoje iskustvo sa vama i naravno priču. Ono što je moj endokrinolog tražio jeste da se uradi testiranje, znači nulto, uvek imate nulto. To je ono kada dođete ujutru, testiranje se radi natašte, idete u laboratoriju i prvo vađenje krvi se zove nulto vađenje krvi. Nakon toga se pije glukoza koju je odredio vaš endokrinolog. U mom slučaju ja sam pila 75 grama glukoze i moj test se sastoja od toga da od ispijanja glukoza prvi sat kada istekne sam vadila sledeći put krv i drugi sat kada istekne sam vadila krv. To testiranje može da izgleda, opet kažem, potpuno drugačije. Nekom endokrinolog traži da testiranje bude nulto, pa na pola sata, pa na sat vremena od ispijanja, pa na 2 sata. Znači možete da imate i više vađenja krvi između od ispijanja glukoze. Znači zavisno od toga šta konkretno endokrinolog ima za nameru da vam posle toga da. Znači, jako je važno da to radite u dogovoru sa vašim lekarom kako biste znale koji tačno tip OGT testa treba da tražite da radite kada odete u laboratoriju i naravno na osnovu toga će vam biti određena i terapija i pristupit ćete dalje onome što je bitno. U mom slučaju, nakon prvog sata sam imala najviše 188 u mola jedinica insulina u krvi, a u drugom satu već se očekuje da se normalizuje nivo insulina u krvi i kod zdrave osobe bi se spustio ispod onih 26, odnosno gornja granica je 26,9, ja mislim, jedinica u mola u krvi. A kod osobe koja ima problem sa insulinskom rezistencijom će biti mnogo iznad. Podelit ću sad sa vama situaciju kada sam se ja porodila. Ja sam rodila blizance, ćerku i sina. I nakon porođaja, kada sam imala priliku da razgovaram sa doktorkom, između ostalog mi je baš rekla da je moja ćerka imala jako nizak šećer u krvi i onako bi rekla, ona je sledeća koja će imati insulinsku rezistenciju. Kada sam ja pogledala na njene rezultate, imala je 2,3 u mola jedinice insulina u krvi na prvo vađenje nakon porođaja. Tako da, kao što nije dobro da imate iznad gornje granice, jer to automatski sugeriše da imate ovu dijagnozu, odnosno ovaj metabolički poremećaj, isto tako nije dobro i ako se spusti ispod donjih granica, jer eto to doktorima signalizira da potencijalno možete da imate određenu dijagnozu. U slučaju moje ćerke, eto, oni kažu, bit će sledeća, vidjet ćemo. Znači, ovo je nešto što je sigurno start za bilo koju osobu, jer puno informacija možete da nađete dostupno u današnje vreme, kako na internetu, tako od vaših prijateljica koje, nažalost, sigurno imaju ovaj problem, ali kao što sam rekla, jedino što će garantovano dati taj rezultat jeste da uradite to testiranje. I onda kada znate sa čime imate problem, onda možemo dalje da napravimo plan i u narednim epizodama poslušate kako to da ishranom rešite ovu dijagnozu i živite jedan potpuno normalan život bez uticaja insulinske rezistencije i bez svih onih poteškoća koje nam pravi i stvar. Eto, ispričala sam vam ukratko prvi korak, odnosno
naravno kako da se suočiš sa tim i da saznaš da li zaista imaš ovu dijagnozu ili ne. Nadam se da vam je ovo bilo korisno. A za to kako dalje da se izborimo pričamo u narednom koraku i narednoj epizodi. Hvala vam puno na slušanju, napišite slobodno vaš komentar i lajkujte ovaj video ako vam se dopao i podelite sa nekime kome smatrate da je potrebno da čuje. Ljubim vas i vidimo se u sljedećoj epizodi.